Ebusia and to copy because of TikTok or in fact it's so interesting. Esre. Now said the quality corner. Young Don I expose Ajagurajah big time. O ma gan phone Ajagurajah we ni hwe e na numu dwalu badwa keke o be hunu na gala for. Young Don let's have back to the internet after say obe pranking Ajagurajah mo. Eso yale na na e na ya o ya wu no. Say na we say a prank na or heard how Ajagurajah is act here. Na wasa ba in fact obe kan adwen pa a kira Ajagurajah enye fedi agro. Beba nchiribu no akire wa adwen ma me e wo comment section. Aha Penyah block media. Meso say ni dey mo. Obe like video no other mo subscribe button sabe click notification icon for latest updates na be kire wa adwen dey ma me e wo comment section so ba so no aje first anya bi ahwe. Obe kaya ababe 4 days ago Adam bro video ka kire say Young Don is back on the internet no ba ye no. According to him no ne nine April 80 doctor for say ye operation omo hia $90,000 it over millions abesresre I say media live no buy no na TikTok live na Ajagurajah was subi you know when he was subi Captain Caesar was subi and some other guys na omo so anu mu kura no omo akekoma adwen kire no eni ade other say anu mu ka say ade oye ne wanya ade e ma na Young Don esu edas re de to gan fo nso osre ye mpa Ajagurajah achawma no bon bi oya Ajagurajah fan channel eni ade e mo de achawpa kura ma ye rotumfo se wodi na atem etina na emfa ne bone enche no e mo ka kan se bebi no waka se na on ohia Ghana for ye mo a ye nyina wura se tutu na man chema kodem azem tini dwam kaka na mwane sene se ne kura ne nam boni bia ma ya Asantehene bia Ghana fo bia kuri Ajagurajah Ghana mpanimfo obi biara de ma moni din wan mu mobo na monyeme because me bredodo na enim gwase me na no show oze Canadian be show ye no na me ma dwene ne sebeko sa me ne ye de na ba ne gine bo so ntime pam chewara mu mobo why mesra mara monyeme na mamma mi muansa na ba be ka se oh yuhuru yanka mesra mo e ma ga ade ba ye no Ajagurajah be ye videos na o dwa na num chese o pese o kire se ono na ama Young Don abre be kire mu nyanko de a wo ye kanchi gu Young Don trizo 80 bikuma nantwie maako 5 say Young Don Ajagurajah bofo mi emfa Young Don every US emragana number 2 ne won kire no twedem ye ne won kire no na dofo nyina na ne tamfo wo ma wo bibiara amwa boy no ade am de ye Young Don ba ko da me tro Young Don din a good picture echi na baba bamba jona woni me kra de na onya de bi picture ni ye keke eni de ye friend wo social media no na me bobo the picture na me share na ntwi ye made large intestines na me share na me tutu for na me share ho baba mbajo say Twini Jonas is ready do atem no so na Twini Jonas when was the last time it was viral beam mun steady no ma won Ajagurajah bofo bi kudi pa Ajagurajah agozo ni hiyo kode kula udibi chese Ajagurajah be ji animonyam esian Young Don didi na tem ono na aye ne sa na onya hu hwe de obeye Young Don kroma no mo no chese Ajagurajah be kasa ye ebuzia se de na kwaso nya na enya no kuro se Young Don no oboa do be head Ajagurajah be ka was back to the internet na wa be reply Ajagurajah ai asemu ai ene de besi
By the way, mommy, let me start something. Of course. Also, Ghana, what the actor being who? Me, I'm a good actor. No? So I just say, by the way, me na nyame ya of course. Me na me na ntino Kwasea. So I'm talking actually, I was talking actually. Jimmy. Our Ghana say on down. Siri sika. Ni edi porto no. Na den na Ajagurajah above ache no. Na yondo wi yaba. Hey, yon na boys ne ka yondo wi yaba de ne Jonas ye powerful. Just a concert nko munko buza Jonas ne say enipa be ne yondo. Osuro mi sini nipa bia wi as go and ask him. Huh? Hey, concert nko of course, by the way, my mean Friday in Chiramo. It didn't you know, I'm going to pass the Munti, Monhas. It when Ghana card and Kuramino, why didn't then it didn't kind Nimodi? Oh, that lack of knowledge, my people too much perish. Nobody is smarter than me. When I'm coming, so do not pay me the book canoe. We are smart as me. Me, I did the whole Ghana, I've been a diagro. Menyare, I pretend to see the waters. Moagana, Tirame had this nipa who's a Moagana, what would they do to pretend? Moagana, me be a serious business. So I pretend as if me yare, mentia pussy to me, Tinipama Buame. Moana must do, Aquano Crano, or Yabuano, when you're 30 million. Of course, be a Sikama, baby, I must say this Sikano Quayano. So Mopum Sika, quite you know. Sania, any part you know from in Ghana, no. Obiaji, you Obiaji, some Aqua Chim. Now, how many coach you are? Maqua Chimani. Let me come here to Ajagurajah. Ajagurajah. Kwabena Siama. What a Kwabena made a Kwabena. And Yanuka, men nipa natural me Pawasam and I'm a Pawasam. Young fathers are away at Antonche. Me and I'm a fraud of phone so. Who suban be nipa frawa now record. A woo property, woo business. Minim, if you are what dream new yansem and a papa mount, you can stitch with your life. But what I want to tell you is that be loyal to people. Once I'm asking me, what about you, Samba? Oh, me na mama ne bre. Me na mama ne yeze. Until I want him go as any part than I had to from. Wakura na ase bonzo no. Who are you know? On what time is in Pabia we are saying. And I want so Ajagurajah what town wants to see in Pabia we are saying. You don't know. But I'm true for a crowd. Open tea. Me frau phone so say me ba Ghana. Am ya adwuma. Me say Ghana. Ehia ninti. Of course nyo nipa enye okay nyo obi na di hia ekos of adwuma. Me nye hia na me de ba so of adwuma. Me de business. Any enye nipa yie na e ba so of adwuma. I'm telling the reality, you can take it or leave it. What I say? But me na metia na so. Wonya me hwe na metia na so. On that you can say wo ba wi asne eni pa nkwa na ebefom obi nya ohwe watia na so pai. Yes. Na me na metia na so am frofon say opai seni ti. Ansam abana nkoda ba bi eda. Etu nkotwere ne yetwere bibia nyuku. Cause minu mi enu Ghana fo nim ni awoye de. Minu mi enu minim ni awoye. Minu mi enu nim ni awoye. You know ourselves. Before kwa yasi ohunu before ohunu. Nya fe na meka nsem piwa ha. Adwuma no business na me bam. Asofu dwuma of course a business. Me ntwa tro ha o. Me na me se me nya me afere me. You can believe it or not. And I'm abe asofu dwuma. Of course my bag na nso obi ha na number yi. Obi akatwi wa ha. What am I say? Ba any residence area. What am I say? And you know, let me start from here.
hano cars ni ntimbese be didi wa ha ohu omo circle no omo circle na omo di hu agro no ayo so omo do won everybody is your hero, I'm telling you. And somehow what ten wa bontene say yesu ye fake uni pala uni ntontom kora wo dem no omo circle no hu ahina krofo di nkomo okokwam. I'm giving you advice, take it or leave it. Over say adwuma we ye cha that's of adwuma no na me so be top form ntema pam obi afiro yi o min timi frost kokwam no nkomo because ahantan no doso ya no kasa kwa no abe me meka no kra kirew ya no kasa kwa no abe record ye onse masemi ba ya me be dada Ghana fu ese ma ye yi we be jo samba software de ni ya software to form je ne samba hey Ghana o min jo de ntie nkoso no abrofo no ya ho ka sell out ma abrofo no kwame nkroma ya ho the same thing Thomas Sankara Bob Marley Michael Jackson ya ho ne sell out ma abrofo nya yikuye cause what time to so baby abibifu ani ayi beku because they sell ya ho out so na me chono number 2 ya careful obaso ugina mu chia omo matwa ho ahia nyina no yi omo firi ho brok obi a including whatever wadwini mu no ba so obi buawo braga bi buawo me braga bi en ho bo am social media me popular chain wo bia wo Ghana ho me ni usuba me na mama o maduane didi omu a me hu na omu didi ana secondly mame kare ayibu ha onza makazo omo kasa omo ka me nsem nyina omo yankokonya afi na ma ba susu obi aso ya si obi aba social media se meme ante no ana obi nsusu wonu ya ne me sankofo na mo yes ade no amenka asem akonjira mo mumfa asem bia agro na asem mumfa na nibere you can take it or leave it eno me be kam kopem sem mu be wu afira asasi so mu be wo ba ama mu ba na da yarefo me na me ka kirewo obi be chantura to so am yede makopie prison me na me ka kirewo ma hunu mu mienu nyina ya wo se me ante no a wo se me nua no unua no obi a wo no ho evidence ba bi a watena wo ni proof wo ni bibia wo ni ho ne ma nyina kire so unua wo ni ID mpo wo mfie gu so fa nyina beto abantena Ghana fo hu ze unua ne me wo me se be chantura to so am yede wa to prison wo be yu hu ano yanyi so so unua ne me wo chantura to me so masa mo bobi e ka uzu unua ne mo wo yarefo atese wo wano kura wo kaza kura no twansuo ba wo ya akoko ntimi mbese me no me de manu batutu anum sa besan tura na wutwana enipa je di akofa yasu unua ne me Kwasea na me babusu ani betima ba social media o you think it's a joke say me babusu bodam oba me babusu ani betima ba social media joke amenka azama agonjamo social media hano I'm the master of the game obi anim say social media hano me na me master of the game asem mo pa mo fa na gro pa mo fa ni serious you understand later obi kura be chant obi so be chant to me say o maji oba bi sika obrekum abrenso abunu membrekum enko hoda entro nie adan mo na nka omo yo mo so mo do se tuturo onya no kura o omo yo mo so mo do na se tuturo pem so no Asantehene no nya no kure you are all pretending ye na free akoma mo ka no kure ye na edo no mo ana mo chantro to me so se na ebe ya me ma je oba bi sika obrekum cute method mo nko bisa me na hihye adwuma wo sa me enne no me first year social media fo hu me nko je oba bi sika ma abrochire adwuma ye planting enne me first year social media fo di hu me I'm not expressing myself to nobody. I'm telling you the fact. What I say? So cute word or the tech of you come as you go bizano. I remember come or bono me mean see what that. But you put me chant trust say my job is to go be come. Hey, I bono me mean see what that mean baby a kwanda. But en kontom pon intro dia chant nipa en kokwa na yedi. So but
Ghana say any better na che. Yes. Na me techire hwe ball no. De be na me twa me apon ball na nza na makasa. Munyina mapa wa na guzo yi. Na ya hwa de. Onza na say bonsu hu ahe no. We are careful. The hatred you have for me is too much. Because men kasa honda so hear me na mabo di hada. Because so kan kokọ no ho. Ti me fa onye plan. What do I say? What do you na akoso aye? The social media obi an woni nyansa chem how you can ask your father, your master no. Wait me bisa no. Kwabena siama. Hey, you joke. Na me obose me hu akire ma mu jijiska na me hu akire me US for America for mu US nyina sika jijiska. Kwasea fo amumu. Hey. And yes, be push my medidi atemu Debbie. I'm being real and honest to everybody. Omo esa me nta makaja me say omo esa me broko mu film abrabo mu nyama broko mu film abrabo. Because how nta makaja me Ghana actor bi eni ho. I think I can ask na kire mo. How I acted the script no. The script ni movie na me ya kire mo no bi anteki abani afutu film. What does it? Obi an take care abani afutu film. Boys na me ka se ma kwa kire. Oba bi anno. Oba bi anno. Wabusuani bi anno forget it. Unu ya hwan obi ma mi o papa obi anno. Unya sika build yourself build wabrabo. Enwini nipa ho. Fo ani to ehwe ne to mi kan no kura. Can see what people are saying. Me kura bi asinya magidin no na wo. So use your motherfucker gumption sense na nyankopon de amon. Me am more than scammer. I been na da mi dream no. We also a game boy kwa no a o hihye adwuma mabro ni nya bi enye ni tipa ni mi o. Am ko busa mo boys no. Ma hihye adwuma ma social media fo nyina ye jimi gua. You see? But I been na da mi dream no. Me mfam penny mu gua se. Sanse ni penny mu gua se mi nya hwim film. Ba Ajagurajah usuma no sesa no. Yes, idea. Yo, send us on to ase. Yes, I'd be do sa. What's all kwaya. I'm telling you from the reality. Obi an kankira. It is so moment twa we hia nyina. Omo yo yes amasa. Me menyo yes amasa nzama didi omi we sika te sa boa bi. Me. Joke. What the concert kwa me video na me say kwa voice. Oh, why are that? Why am I boss here catch you? Ye na me almost am say hey. Timum ko pedo kono ne nchi na mindi na mu ntua nyanza o. Oh, me. Eh, ya me dia kopim say me wu because me nya careless wa brabum. Let's say some to come just $10 million on my account. How can I be poor? Then kwan me to ka be me mpre me ho abrabo mu. Abrabo na hihya ne tese ne a wo build step no. Na blocks no. Oba akura ne tekura ne so no hwanze ehunu oba akura wo yo. Yesa obeti wani na amansan enchanse na obi ade ne nsa tuma ya nso de nsa tum. Teme kan papam kura be ma wo fayira ka fo ba ye virgin. A obi am fan da. Of course, you be adwuma wo. Afen ma ba Ghana you be nyame dwuma ni serious mu pe you be nyame dwuma ni serious. Mo dwen se ka joke bi ne o abusuafo bi na be ye se adwuma no. Obi am na ni na o na yondo menya menkasa menya bayire. Menya menkanya abrewa efufu dwuno. Ana menya abrodwuma abrowa adwuno. Ana kokwa abrewa dwuno masa. I'm the hardest ever. Who's Romeo? Send my yo. Oh, send an cramani sipono. Oh, send an cramani sipono. I have to get him. San my Ghana, and I'm coming them. Means them for me be a gate now. Me be a gate now, make home. Won't me gasa. Me crama bed coming. Me crama bed coming. Huh?
Me son me now krama beda kame. I'm not that fearful, man. Huh? Tena penifo bi say baby say aba na ho makrama nka nipa no. Enye se wo fa aba abo krama yo. E nyansa dwene. Wona no nsa wo. Huh? Krama on tono mawre. Jata na tono mawre. Krama na no ni tiniti no de ko. Nso wo na ne nsa. Use your brain. Huh? Nso nyansa wo nwura mu wo. Ya me dwuma mu pomu mpo ebeye. Yo obeye si akwan bia no nso no. You hear from me. Munya careful. Na abrabo na ye bo no. Mo amu twa ntro to me so be ready. Me wa America obi twa ntro to me so say American passport ni fake na ya chematum. Abaya bi America obi betima si wo court o. Obi betima si wo court for the defamation of character no. Say nipa American passport number 1 obebo charge. O si nipa American passport fake. Ya chinatum. Akofo obi passport na guy. Wakoko ntokwa. Ene then day kametima si uba me peni nguase hu hia me. O pema nim nguase o. Wa dwene ne se o pema nim nguase na etia me. Ba nim se o bo midwa no ho dahuro ama obi aba behwe wa dwene no se o pema nim nguase. Aisa Ajagurajah yenkum dwafo ni dwa. Na mum dwadini we die dwadini Ajagurajah we die abodam. You have to sit down and tell yourself that me do atamko I don't like it because me no finish game we social media obi anu no or expose you chem you wana social media expose Ajagurajah chem wana na no den age chem ba me won se we nyina no ma cool down amount ti omo na omo zo mo expose nya me sere huh in somehow my yerim ho ye you mo ham ho Ghana no you nipa bi ho a odi ni treat eto na de dado abo wuram kura no so for be gina di no gina di I say asola mati omo be gimadi wa dia ze omo nyimi ni so sa na tie so yunkum yafo ni bia ene na mbeza me kira Ajagurajah na opeso kumi di ni bia no to bo ase kwabena we kan ze unu emi nu Penyah at least award you ntimi ngome because ubetimi awo media na wo 50 years going. So only 50 years going ya untime kan se oyemi nu ya Penyah. Tu nu ya kuma na me. Nka se bi ponu ya chinchina wo da bi. Asante kasabu. Ebu ade makasem. Na se kasakwa. Ti abusu mi wura fie. This my we na mpesa me be kasa o social media. Obi ansu anyanza. Ye bibia na hunu social media ro. De mbeye obi agye o. Obi agye you see? Obi ama na dwene we na Nyankopon de ama no. Wa dwene na Nyankopon de ama no na na kokko de dan na nipa de. Wo de adwene no brains na Nyankopon de ama wa dan na kokko de na didi for mo. Nobody, I'm the smartest being ever in Ghana. And Nyankopon produce me mama. And I saw the baby so this year, but not now. Social media could be a post for Gakra. I saw the baby this year. I saw the baby so. Everybody should expect. Omo permanent mugasi nyina mo dwense na mo dwense ba nyame on. Me nyama ni mugasi o. It sounds that ensuo ne fama kwa eduane dua wonche na nyi me man ya. Ena eduane yi me man kura me nimsuo mu duade ntie ntimi mfa nkukume. Waje aze. Ma dwene we no. Eche machine bi abruni aye. Eche detector. Ya dwuma 24/7. You know, what did that man say mesele? Ajagurajah you be a wo Ghana ha wo dwa nanum dodo. Ajagurajah ya abododo. Wo dwa nanum. E de honhom hurahura Ghana for dodo. And I make cool me now that Ajagurajah hurahura Ghana for too much. Ajagurajah said Ghana for Ghana for no. Yesura hurahuna and Ghana for nipa bia. Enya Ghana for nipa angasa no. Ye wo subi we mu a. Se ehu obi a wo dress is so strange. The dressing no any ya say so strange. Any
enye normal dressing aya na san gofo ye suro wo mu kakra enti ye mo some kind of respect bi ehu bi toye so e ma ye suro wo mu Ajagurajah hu the mind of Ghanaians and what they adwin di agro because of that no we was santale hu afafu bi ahyehyɛ ne ho na ne nan sisi fom na ene na wo ku na ntwe wa ha na wo twa we na wo de chain bi ahyehyɛ nsen ne ko mu na wo kura perfume bi no wo dwa nanum e na di hura Ghana fo oni hwe how Ajagurajah sika sano ho se Ajagurajah wo bibia I tell you say anka wo ku nipa bebrebe o Ghana ha no anya senka obema nipa ni bia bodam e dey prove point because said asem si ba wo si be kanche be bru nua no senka Ajagurajah wo bibia nko modua wo enko be obeya ma bibia si enko be bu nipa na gu fom anaso be bon dam ama Ghana fo hunu say akwa we kaseti Ajagurajah no bon dam ba we kaseti chara no obru nua mu say enra na obo ba bidua e wo TikTok obi aso to bosum kase so Ajagurajah kudi free wiase mane modam mane nyamum na yehu bonanifra na yehu instant na yehu ba obi abetima brumia obi abetima gosi abofma kanche hwe nsen gofma kanche obi abetima ye bi eno nje ze wa ben woni hwe ehunu na enumudwa na ehu Ajagurajah enumudwa na ekunu enumudwa o bibia onyema bibi nsi that day na wonyema bibi nsi say Elijah kasa ema sisire free enwuram sisire free enwuram ba wi nkoda no ho na ano Ajagurajah obi a onkanche onfa kosua bi ankodome onyema bibi nsi ho ana ehu ya bre no wonyema bibi nsi na ehu na da bi o TikTok e was actually because him ko charge Ajagurajah because o cause fear and panic o bru nua say o de na hofo nyina da ase o de na buzian fo nyina say o hire buzian ase ahye na afo ase enzem hunu be no wabo nipa da kire wadwe ma me e wo comment section aha Penyah Block Media akra